Edone waire motai we obokate go we meyaze igi bezobehi onaina re ni do kakapotu wahiafe we ikuwogie na dowe Osagie Mega Plaza oena hina nu wahiafe nu warie ho medayine nizegie khaime yo oko emi uguga no sunu dawa oyo ma heni wamie we oma bie ogwinye he Osagbemurue boze ne hena he Osagbemurue gbebe amie we ojagbonje imi no orabe ko rabe we gori rabe Port Harcourt amamwe ori biona wo Osagbeyanrue eri o no teme gege no wiyan osanya de ogwo bogwo iwa yari ngu na total you wa orabi obe owe Osagiri je de o maberi orunda osanya de o teme ge pagbenu ya ngu na no arriva eri o no wiyan Osade ba me what is the no sakena de ba we ba mu eye koti ru de iziga nudo umie lawyer no setting fine for Osade ba whatever ni mayaga ro video ge igi bade owi e made iye o ma emi opa mi uwe ho mo made runda opagare ring road wo kono sunu oge road transport workers radio transport employers anaruwa we ba wa ewo adi donewo ire odave pologbe ona ikuwogie Osagie Mega Plaza brother Osagie ori gbobi gedu amu ese koti bo se na yo egbe owuhun Osagie yeje e mata no olawo ma e judge na be kama egbe Osagie gajega ekeno Osagie e o meji brother Osayomore ona like omo severi o wa biele ehia fe ola wa bie ija be ya so brother Osayomore to boy eyan ja esin hu agwe amidun opa no le gitana mo wo koku wa mamie eri ona tebe ona ikuwogie awenu wa ya so nyemegbe ni mayaga gogo oga uwi moto waje u kan yo nu ya so nyemegbe oga o wa beje be kan yo nu ya so nyemegbe mami ege Osanyatin a soul to soul we are what a soul to soul owi Osanyatin wa eno ede emi no mi eno na fie ni egweri egun yo gi Osanyatin obo wa na ati Osanyatin house odimoto na gbo Osanyatin yo emi no ma mi e bagbon oya zere emi no ma mi e bagbon oya bi omo ho meni ija soul to soul mama emi amia hie ugbe wa gbotewe ni avio boyo a o onarule bosa orirule bosa osana gelebe mieji yeri dore na gbonje owe heu Osanyatin ije me no bi omo he ugi agbe amaka wa gbon ise ti gbiyen runda no nari agbon nari anusun emi amena ti e ugi agbe HIV AIDS e ogbe ori na bi eni ona wiyan ugi agbe ebiga iwan eri obe no le sister Osawona me Osawona me wa mudia yo da ugbe o iwa re o dawo ye nyenyenye o wa we go die kekebe ye gbiwo ofia yo fie ofia lega owu poli na te reservation road o dawo plaza ya we mi edene na ona wo Osawona me eri ona do never ire ika abopon wa ya fe o sin era me ya he mo Utetenegiabi agboruwa me yoruwa me re yan masetin ona wo mo me wo Utetenegiabi na hia o tege Obama Osama bin Laden wo ya sunu he ani enemi na kana ai wa be tare we Osama bin Laden be opa o ofiya o America gbe o Obama Osama bin Laden o ije min so kmano ije na we ibi e Osama bin Laden ati Al-Qaeda iya we bo kebo ni ariri mi eke ni ariri se iya wa dume ya enough wa enough kwi kate mane hui runda Obama no mane hui odo ze faji yan gbe Nigeria police na wa hon yana wa tiyan ya fe owe na ije na wa hon ni awo Osama bin Laden we kate mane hui yan wa gwa lo yan wa sun yan gbele ebo yana wa every police na we mi kere ni kina iya Nigeria police force number 1 in the whole world marry a bribe a belibedian is free emi kemi na we na police mawaro the only police in the whole world no ye black and black ma we na yana wa viatalo popo do ya de bashakabula ave dengon nede ehena wa mudia ala we na hian oh my father don't you worry oh my mother don't you worry if I happen to die in the battlefield never mind we shall meet again okoma eswen ateme adega wu aye ba gbare abi o ma Nigeria police like wa gbe iri oye no teme na
e ma ta egele no gbe e asewo ari pape la ma ipapu he wa gboro yi yo be je na agbeu no kedo pa no se London o wa bere be ni moto ye wa ye be o ma re parking lot ke na parking moto ji la isinwina enikin o wi je ni anakin no me moto se bobizwa awagwa ya wa ka me pabedo anyway ni meka ya no ne mo hia do afie ticket ni ama na wa ka we la rote me ewe baye na afie ticket ma agbewa ye London e mo maka gwa le kini package iri ono to ebu aire awuji mudi asukme electrician no ma enwuna eni wa kakabo ya gogo ni gbeme a prepared meter ni wa murena egene prepared meter manaire ija uki no awaru la wazigojo okona pana wadu ila iduima etalantolo yen ya wado wa fi owe o wa yoboro ma wa do wero ma yi o wa fi go da working a day for there working a day for there ya wa de abe nepa here what you do awa even nepa wa la ho ni broda wa ki mari 500 naira nuwa la ho ni broda la we ya wa de we o tell me sunu ba we yan we fi ma pa o wa worry wa yin yan kin yan ga kin yan pa ni ya do we mata no gelegele yan wa re wasan o wa mu lada o wa mu yan gba o wa fi se ari bottle of beer ari ne o ri e tu ayeye eri o wa we o o ri se do pa ana wa be yin nepa ana yin ari 1000 nuwa yan we hen ari 2000 nuwa yan we hen o teme na wa bere oko bro state working na ina work give me teme me nepa na no yan wa je be yin asin yan we worry we sin ya ana gele wa be say o aso iware e bros na wa emu lada ona wa hie ana ake upamare ari yago du hu amami bros ana gwale ma be no hia he na we o sabo akwa lo du hu wari e pa o ederi gbe ari bros we do no gisen ana we jeni ona kina electrician no ma enwu na o gele guji mudia ebe se ne nepa be ya fipa mana wa ma nepa okon wa nu wa fi abo una ya gi mi wa ana agbe na aka me bros ge talantolo we ihe be do fipa o na sin a o tare ndo we obu wa ya wa me wa ya pe nepa bi ikuwogie oko ebi na lo suru na me ma mu bola ke bi ana o bi na kina yi abo se me so na wa tota awe ibi e kana iya gwaji yan ku o to na kine ya we he o eti ya we gbe ya collect go be bo ara we no need I be said agwa kwali gbina na wa ya tie Chelsea Football Club eni wa gwa gbina gidigbo no pana we yi agwa we ne otawe no re o we gie ohia kiwa awa ya mu Arsenal na to entertain any of entertainment ni ana wo okay benza de ku awa tie Manchester United save ana we ijebe o tie Man U save Barcelona de ya le ona ye ikuwogie odave pologbe e ma ta e no ge aluga gedegba awari kebe na tie onisan ikebe luga e onisan luga mami ikebe oni e ne gbiwo ho alati abo we unigo ma gbi so pana tie onisan ogwe fi oko iwa luga ri kebe onisan ikuwogie dame pologbe egeni mana ye school e money boom we be awari class we primary school omo no what teacher one question ba ye me na ka o we aisa a teacher bari a ogbera e o ya ne no hunwa denederi o ba here wa very class no polo se be class e so to so yen waro dieke ije e wo ya wa we aisa and the teacher we okona o my answer question de ana gba we ni obo dadu hu ye na ti aisa the teacher me na ri obo gbera ya tie o ma no ma igun chala we na so to so Osagie. What is the capital of Guinea Republic? Owe brother animal logo na oki wa ya wari ebe animal logo na Guinea brocade ije me teacher la wa ma eri agele kare e mo ne gbagba o ni bunwo tin atafin enwa yi ikuwogie imado be Osagie Mega Plaza e mata ino eni opa ni me wa hon ede na ohuwa kakabo mu mejo ira we FIFA
Efifa ohiya ke wa to me kakabo Efifa na dori ye name ladian always the best team in the world. FC Barcelona the second best team in the world. Manchester United now we Atagie they didn't waswe ball near the best team in the world near the best team in Europe. Only me we are the best team in the world here. Why le legend back baby dia why le bendeshona sigbea why we be type FIFA why our manikin. In short, a club in my hand form now. I be Flamingos here in the Rugby Stadium. Why didn't want to go agbe? Why I think win a Flamingos? I think win a Benedictionals. Yeah, who go the best team in the world? If you know the Mahono who move. Omo-Osagie my was in that moment. Eh, now I do me okona. E de dege iji biakana no kwa ke biakana ge niku. Ofono rowa. Habe am roba se vana wala owa. Ya wala wa. Ya wala wa. Oya wa vi ko la dian. Wa vi mi yanu wa me la dian. Ibiaka na la wa. E mi ro pa re wa. Gbera chene banjo ni ave me wo wa. Ya si le ya la dian. Ibiaka ni we iyoja. So ikwu kwa ru kwa na. Ma mi ri ari wa ni. E de na we. Ade no be ba nu wa la ho nu wa ga gbe me le je. Ma ro pa ro wa igbe ro wa na. Eri biaka la di anu ege lo ki ade egbe bala je. O ma ki ohun rebe be nu wa la ho. Biaka na we ma tin yo boy kan wa pa we yo. O ma ibiaka na wa lo bi e. Ala wa di ni no ka o ye shagwo. Ade no give a ye gan ana we. Hey! Aye mi ri pa. O ma de asu wegbe. Biaka la wa dan. Brother wala. De ki o ma le wa gbe wa. Brother wala de ki o ma le. Osalogba Osagie my we se na pon me o. De la we. Ibi akala wa lawo wa ji. Ugwa vefe. Bo de ki o ma neji. O ma han be do swe da we de ki o ma ye gba keke adoje. De ki o ma ye gba keke adoje. Bo kan wa na ru wa no kwa ja hu keke ga de. We ja je mi na God ari e ba yo be ya. O me ba yo be no e ya. Ayeteno gi apefu no be na kinda ji la obi me adego gi mo pa mi kenu wa se ke ri le me pa gun me pete na Osagie ma we se na pon me o ona oku iku wa ka bole ni ya wo ka mo me oku na ya wa da fun e lobi e yupo o ro da o gave wo kiason o da fun na fi emi o ko bo kan me sikeme okuobu kame sikeme ono da fun wa ibeja me una o ege ya kwa ya popo ma wa ja me u o da fun na o la oku na vera vinju ejo de u ma ni ja we o ba so na o ya ra won me o atemba me wo gia so na wa be you are arabina doji o zagara o da me polo pe ba mi football club wu ga no wa ro tagbo na o Benin insurance wu ga no carry on my insurance forever anagwe Arsenal Football Club of England. Ori pene ari win trophy se. O temege Don Pedro kebe Victor Egbon iyena we aka yo pe boye mi na ana do we na yo pe boyo awa mwere gwa ati obono gwega ati obi papera ati yatota bori sunu bi mai wa una na miewe Arsenal na nene o iwa be hien no marieting win trophy obona mu ha gbe gboma iyari agwa woko Arsenal Football Club wa be me na be ti Arsenal be donara ana we eti ro so pama we ugbeso aveja nwa gbe oge Benin insurance atiyan local Arsenal we ugbe mai miewe opo enore ti age Benin insurance o ma ti be la division 1 oni o be login abodo ni na kebe gbe ibi Nigeria ni supporting club ni iyan bugbe wa emi na ye gonna si kavedian ni oni o e gone too soon gbe mo gi gone too soon ne aga fi e di we di of gunners mi kira mi ebe na gbon iugie na imajeje ikuwogie Omo-Osagie Mega Plaza gege opiana na we ye huwe mo bo kin serio ogbe ba mi ewu ye hian wu ni ya ye kware hospital ya give mi pa ni ya wu ni ya tin lo efe ni ye wa ko mo bo kin ye ekieso ni ye dobije ke ton la ho no ja bien ona ti obokan me nugba okan me no bokan me la ho nu gegui emeni atama we na iye we oga sunu sokma uga gwikere ubeja bome kere ni mi na kiro me ya segwasa au kan na we ta da fun mi
iwe me we gbe emi oparo no awe ni unu ni hian setting unu na we mami obu kame ipise nyagie e ma yaro zebo do ba me ugwege na nia omisen e ma me bomusa nu dazi so pon emi opa gbe ni tama nu la ho ugwege na ina me kian ladian iwa mo meva wo nuwe maen la ho nu ya bo me enu pe na wa gbe fu a enu ko na kama ondo me gegi vie e ti maen iye egu mo meva wo o se ni na ri poison yo we ba no hian gbo ana ije ọmọ eriolo ugie na image ikuvogie Osage Mega Plaza Osage ma we so go danteme emi wu kan ami ebo na agbon o teme eno sai mema anini wan Osage gwe we so go danteme yi o bari aya we gbese na he na so go dan oku onoro gbodo wemi o egbe ovie mi mo bona omomo omuwowo ohian eriaria do de odotin otinjo ewe obetinjo ewe ni omabe hewe ba ona like ni openwe wari aya gbeyin he be nu hian na we so da ona wa fi okwo na we ni emu eriaria no ro egbe ni egbefo ona wa da so hey opiana ure aurie iyaka moda fun me udogbo boyo me nwe me no kwo no ro wodo ure aurie onio esowoda Osage ma we esowoda wa be yaka mo kwo no ro wodo he we wa gbe cockroach no tinya ikebe nu na fi emi bi kebe Osage ma we esowoda tebe ijebe o idio ino tebege e manu han wa kakabo mu me o e mani makakabo tangbe e mani magbahin tore erun da emi niyawu oko me akego duhun e de kegbere akego duhun o sanobu aye nana mi ewe emani waroto omo bowo emi onunu uge do state ni a ipe ni makawa gbe mama wu mama aka ala egbedo gbe baba ama ekenari ama ekenakede okedo rege era me no maka abotan gbe konbredo somole ni baba uwese olaye do yakin egbe bo ke eri obejege no mapahin otore advisor no wa magbe unu teme oye papa rege ego ge super sound oni eto ge super sound egani ba wada mu eki gwere butekon yen pa sedo opare no fe hi awa gbera we hi jeme amegbo mare no hi keke o amawi memere no jogwe kian eri ona efegire newo my brother uwese gbe ahoko bigege no matangu welu boy emi no eno saya gwede na teme okegi die ni emegbe ikabo beti okwonu ege sandoka sandra egbogun bigege igi baba imogwe yin tore na teme ni mapayin tore na omebe no saya ju wa he wa ya fe walwese e mata no ga sego ari pape lama ipapo e o wa gwo mami ege managwa bi are school ni anagwa bi mama ekie first aid when I always first aid here when I always coding here when I always plaster here when I always me here agwa we no temege e bigai we omana fion we ni ona de ona bologwe ona bolobo de no first aid no ri ejo owe ya teacher ugwe wa we ge igwe ho me kan we ri o ima kan o ma wa de bologwe we ri o wa kole bawo lowo o wa wi eyan oni the first aid egbe na ye ko beteme Osage ma we so go down okuno momo wo owi aye bi jeke uhun ologo fo awodi eke wa ya ka ma do we bo yen bo we do wa ya ka ma okuna wa we wo wa zege omomo na mu wo ohan wa tuo na ya soko na emi ana ni ona we madam your picking head not good for back oye here madam ije baby your picking head not good for back ona everything ewe so go down ona wa gbe na wa better wa be you are your picking head not good for back your papa head not good for back your mama head not good for back oko Osage ma we so go down na kakaboti okwo no eye we dije me a justice na me weka uge we so go down ye emi wo ga sunu teme no wege Roland Gbinigi akabama ebo yana to complain o bia na gisi hu awo sunu yi amage te papa wa ku emi gbogbo o ize ye give ze hu egisi hu ebo ya wa gui ona so baladian aka seme no saya we me aka seme o
na yariama iya gwo badole do iya gwo sadolagmo akasano sayawe iyariawo do iyariawo ana wo ko mege ti wana wa be jona kawo ana e ko hunwa ari la ti ari ge ga kaba mani ti lawyer oko Benin musician wa ri ruwa o bima wa organize gbu wa ni a o te mu wa ri ekoti aka se me kego se me idiot fellow e memege na kwere sipo of no gender e bo ya be gbe ahia club koko awi ohun no koko tu yen gwa kin we ne pane bitter wa ya ohun no koko tu he e matan we koko ohun no koke matan look at you idiot fellow oko ikuwogie imajeje o na be gberago de kini pastor je kire ye no sunu egbe pastor na egbe wa wo me gona pastor ola wa ti crusade na je gbiwo awu Utetenegiabi wo hin ati ejo me na wa sun emi kemi no gi logo emi ame no gi du egbe o sanu dazigwe nu mure runda Jesus Christi we no je no de eri oje bedene na eri ohin aje be tempite owe nu ade nu mu emi ame were owe na agbon kan gena kege iyabo forgiveness ahiamo bogun kan we emi kemi nu una seti miekwe o sanobo aga yabo e de ne de o e crusade na waye gbiwo e bo hia okugun male ehia vone no redian no rodo ije amagi ati asekene pastor je television gi kwe la ge mewe gariki memorial school ehia wa von mama pastor na wa sun tenik be akebe teniko emi kemi emi danu ririwu ade ne nanu do miekui runda osanu dazi obuyo bito ha osano buyo bito ha ohun yen ga miewe find de ne na owu ija bo we yen ga rienu ni emi na ye so hegwewe ni emi na yi to ha gwewe ni emi na yi lekwewe ebieke vana na gegbia we na ladiana ya miekwe na do teme na ma ebe no ri pastor hin age aye tata ade pastor ya wa oge ya kwa be wo ni gbe ona we ibieke fa ware mana ni an wa ladianu wa do miekwe e o ko danu wa u no sami na ri afia gbe nu wa de na na we jeme my pastor wa kana o wa beri mane giahian ebieke vana na wa ladian when you wear new border no huni we yin ade ni ado miekwe o na wa da so pastor there is somebody here who wants to confess. Somebody shout hallelujah. Hey, you know shout hallelujah. Be careful na wa gwi ade. Ela wa gwi wa ade wa se kene pastor Mudiaji. Pastor wa tate me. Tare emi o pa ragbon na o ko pa ro o sanu bo ta bebe no ho an o ko we ona back papan be sagyon managun ona ga back papan wo dodo ye ga se tin pe won no do wa fo fan le ri o e no ye ga ri jabo wenu ye ga ri alagoda o wenu mi ekweteme be ka la we pastor ya do to me na ma be no aje tai brother emi ro paro no sa ti wu o sa no we ne Joseph o sa no we ne Abraham o sa no we ne Moses o sa no we ne Jacob imaga igbe nu ta temege emi o paro no pologbe no sa yen na ti ri jabo nu o pastor ma tono na iwo timin watai wokina bekara wo ma pastor ujere ukevano gbera ozinario gwawe pastor na ma tanikin iyare ibieka dani o sanu dazo bujo bito hala onu yo kinya bian baba runda kidani adowo wa me na we pastor matana maga no derio mami la wa gbe no wo kan lo ye ni na kan mi jo emi megwa no ke wo bu eni kire ni megwa no pastor na we na wa bera wa bijua ayela la ga gbo ije no ma no potu se o ga mi wo hu wa mu isagoni la jala mu gbere la we pastor na gbon na imaje tebe ge na mi ba gbon ya ziri emi ugu gan o mu ma ye church teme iwe kuwogie no mami ugwe no runde we no hame ya gbu e pa bo wi ni o wa ya rule la church a si huan o we we hin asojo e na wa ya si huan ni baba makmo me imani iwe yi ari uro me kwe
ọba no polo again me ya gbe okoto ni me da me hi wan no teme wa so we dia o fien ba no polo bí èmi òwò ní kéré yọ bàbá máa pọn mi. ije ena we gbe da me ho se ehi mo ye be no la o pe ana o unu e la be na me diarrhea ona we gbe da so fien ba no polo uguri èmi òwò ní kéré yọ bàbá máa pọn mi na we mi ogo ka kele mo ma la church eri o wa be no be run da we yen mo bo mi oda fún e yege ihun abe yen wa be so eyin na wa da so ẹkún náà kí ẹ mẹ́ o ìwọ dọ́ra lọ́lọ́ ẹ̀mẹ́ ẹ̀gẹ́ mẹ́ga ṣe o rọ̀gá tí ẹ̀mẹ́ bẹ bẹ̀ dò ẹ̀gẹ́ bẹ̀ dìrì la ẹ̀wà ni àná tẹ̀ má ta. dun 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 ije kaka dun 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 ẹkún náà kí ẹ mẹ́ ọ dọ́ra lọ́lọ́ ẹ̀mẹ́ ẹkún náà kí ẹ mẹ́ o dọ́ra lọ́lọ́ ẹ̀mẹ́ ẹgẹ mẹga ṣe o ọgá tí ẹmẹ bẹ bẹ dò ẹgẹ bẹ dìgì la ẹbá na tẹ má ta. ami ẹsẹ ẹbẹ mi ná ẹ anọwẹ ẹ má ta ẹ nọ rẹ ẹdẹnẹ dọbẹ nọ ta fún mi ta yìí ọgẹlẹ gèmọ ọhún rẹ yíyan tí kẹkiri nílé báyìí kẹyìn o ẹ mìíràn wẹ ní àríyẹkì sọpá mi ìwà ṣe ọkùnpò wàdògé bùrọ̀dá pa ọwọ́ dọ́nìyàn rí ènìyàn mú mẹ́sẹ̀ wá ẹ ọ̀nà àgbẹ̀ ní lẹ́mọ́tò ẹ̀yin náà lẹ́mọ́tò ẹ mìíràn rẹ náà wò pé àná máa ń rìn ọ̀hún rẹ ti kún ẹ mìíràn lẹ́mọ́tò ọ̀yẹ́sẹ̀ kí á kéré ọ̀nà àdó van bọ̀ ọ̀wé ní láàárẹ̀ yẹn dè wáwọn ẹ̀yin náà tó táyé mọ́tò iná rẹ̀ yìí ọ̀pẹ́ kéré ọ̀nà làdìyàn ọ̀nà àdó tiẹ̀ mẹ́ ọ̀wé ní dúró tánà kéré ọ̀mà nìyẹn kẹ́ máa ń rí ẹ̀ ò iná wò pé àná máa ń rìn ọ̀hún rẹ ti mẹ́kún iná rẹ̀ yìí ẹ̀ máa yẹ náà rí wa ọ̀pọ̀ wé ní ariẹ anyo meda anyo ni ada na we mo bogu ada anyo ona woke ni ari anyo na ti hapu me ni na ri opa me o mi e won ni fune o we ni ari ogie bare ni na ri ogie bare ibe won ni fune o we ni ari ogie hare na we ri ogie hare na we brother i mo bogu ada anyo imu bogu ada anyo boya we ni be danyo na ni e ti be mu bogu ada o dawe ogisen boge han ehia na e tin ka we o ma we ri o brother na we o ma a problem is there river wa dunu no kan we o ipe igi dase ogisene e brother na we ni lare wo wa ina go ko da ma yen oge mo bo kan ina age e na pagbelele e na lele la o wa ile le la o wa we ni ge ni ma age bedroom yen be no mu se he na go pia na ozulwa wo kan o ma ri yan kan re ime e na lele la bedroom o po na wa ro àwọn ibe di gbara e na gba be bade yo igbara ipe ọ̀rẹ́ ebedi na musi na wo wa musi ona ekosi kere ona kirewu ona kirewu na agio na we idiot na ma yin me o we ti me kan we rio ina agio ọ̀pọ̀ na wa kirewu na wo ko na ma yin me wa uwe na iwa tamoda fún e ma na aro ọ̀pẹ́ kiri ọ̀wá sí mi gbogbo pa ọ̀wá kàn yọ ìzùẹ̀ ẹ̀ náà wá dáyì ìwà dáyì náà wẹ̀ ẹ̀ náà yà pé ọ̀nà ẹ̀ka àkẹ́sì ìwòye ti kún ẹ̀yin náà sọ̀wọ́ ẹ̀ náà kà mọ̀ dà fún mi. ọ̀nà ìkòwògì ẹ̀ nígbà ẹ̀ mẹ̀má ẹ̀ dì mọ̀ kán ẹ̀ àdénú parí kan so far is a very calm fellow. wọ́n kẹ́ gbé mẹ́ta mi ní mi ẹ̀ lọ́lọ́lọ́lọ́ ìjì. àwọn èdèdè kì í ọba náà kí sẹ́tìn àtúntàyè sọ anáde òbí ẹ̀wò kan pàgẹ́ n'ọmọ sanoboa ọwọ́ òwe nà kó bẹ́ẹ̀ ní aka yìí. àwọn mi ò ego ha ẹ̀rí ẹ̀dọ̀ yà ta yìí. èdèdè náà yẹ àwọn ọmọọmọ òbí ọ̀kan kéré amẹ́hẹ́ máa ká bùhùn ẹ̀ ọ̀yà rẹ̀ yìí. ọ̀ma ẹ̀rọ bùkán náà ọ̀gbọ́n èmi èso ní èdèdè ní gùn ẹ̀ ní. ẹ̀dẹ́ gbọ́ bùkán náà yàrá àwa miẹ̀wé dédé wa gbèrà yìí kó wa ọ̀wọ́ hàn ní rè ọ̀kan ẹ̀ ràbọ̀ bí kẹ́kàwé àmì ẹ̀tí wo ọ̀wé ràbọ̀ bí ọ̀wé zẹ́gẹ́ pa. ọ̀yìn náà wà sẹ́dẹ̀rì ọ̀ èdèdè náà kà máa ẹ̀wẹ́ omi mẹ́ ìyàrú lẹ̀ sọ ẹ̀ òdẹ́kí ọba àwòdọ́ ní mi ọ̀tẹ́ mẹ́rẹ́ dèdè náà ló gbé. ó kì í mi kẹ̀mẹ́ o làwọn mi mẹ́ nùgbà ògè sọ mẹ́ ẹ̀ kìró náà má rọ̀ pa láwa ọ̀làwẹ̀ yéèyè èdèdè wà pàkiri ọ̀wọ̀kan náà wà làwa ọ̀là wà gbé nà mọ́ náà zẹ́gẹ́ fi bọ́ yìí wọ́n ti bù yọ̀bọ̀ yìí wọ́n ti bù yìí mẹ́ ọ̀là wà hẹ̀ yọ̀ yìí nakana ni ya edede omiamia kpo omiamia yesto no we amugie otin egije no rogbe omiamia juwe ekpo edede na gberigbe ade na ede wa ya la westo ije mewu
Eri wa wona oi wa ko bukana wa kiye ke fun e driver no somo na era gbon ke mi de de na wa gbo beva o wa gbe yo yeke igbo maza bene de ya fie ubi eri o kan ya suejo bene de ya fie ubi eri o kan ya suejo bene de ya mo money na wa so ije ga ki fie mi o do le gbe kan yo iye me go da me polo gbe ge go temege eri ona bi aje àwọn ìpè àwárẹ̀ webo ne emugu gan ayi watamia oje na mie wen ya wa gbera eze no kwa wa godoni ne ya enwa wa be ya file nwa afile ku gbeze emi kemi na wa kama ewo obukan wu bedian kate ije na wa kama ewo obukan wu bedian otin e no dion no ku na wa kama ewe obukan ebi o de okay meeting dey like church okay church dey like all night okay night dey emi ugwu gan ehi agwa po na wa kamoko na ona wa yohuni ona wa adi yen wa re ni e hotel ma re gbe bogwa yen na wa lodge je hotel ni ona akeva gogwa o he ge be no bokan ya kin aye ewe ona wo yen ba bokin yen o wa re ona do ona wa lawa ona je ki pedisen o igbere hotel ona ko lawa mo bokan we pedisen ade eyin giri na e hotel na eyin wa jesin ni ata yen kwa doge we o gegedegbe warugbe na obukan nu egwe na kin abuji technical na ya di moto ona wa ya abuji technical ona di moto na ti ekia ne okagbe iwa ho na wi je mi gomo no gwo obukan egwe ezekia oya di moto na ti ekia ne no wa ya mune kia lele ya kin oda me pologbe ikuwo je imaje ni gwan na ko aro kin ye mata no be ne doka we ohun me ga gbo ma gbe aga bere be bread woto ari ahorigo no ayaru le ye Obama ogbo sama ori on bato sun hungu edemede emi wu ngana mi na gbon na teme awe na do ta ya do lewa ya do aya talupopo kwalu tete kin ateme so pera me bi e wona he won tete le gia bi we se baba mami yera me ge Professor Sir Victor Efosa Uwaifo PhD MON JP run daro pin hu ani we if you see mami water o if you see mami water o never you run away. Never run away, Victor Uwaifo. Ya na ho we mami water do bo wa ne Victor Uwaifo gita no pe mami water oze emi ya ne Victor Uwaifo ri me we obeje school do kin lecturer wa ge mami water o si rin doni ni a bi shaga ya we video ni bu ariye Abraka River Resort ya ariye ipo barifa ari gwale river kin alami mami water no ga wo ba se so pa we ga be la ge Victor Uwaifo emi ke ro rugbe wa o ami ala wa mu church wa gbo ni a ihwa uwu gan aso is a cheerful giver aso ahia offering so pa una wa mie pastor na wa mie we o ma no kakabo wa fe o wa lele wi church yan adi church do we thanksgiving o do we emi kemi o je na wa bere egbe igi ni yani wa fe wa kabo bun wa na o wa sere na wa ya tie no do we thanksgiving yen wa zi ho so I will enter his gates with thanksgivings in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say, this is the day that the Lord has made. Oh, come here. Pastor Bege, Edenedo, Igo na ya lumo me de monde. Eya wa be mediane. Edio edo tebege. Ikuwo gie imaji. Obe jono na goteme ogbaga election re ni edo so esidi run de ke ni yari o upo ni asun ayi ni emi na seba ona wa la church when the church wa gbani okuku makun ona wa eku wa ladian o wetin edo so a seed of 500,000 run da lagun yen nerun we yen yagari House of Assembly Edo State na laho ne pastor wa ya bere ni ije ona egie omi ni buna wa la orore we
ekeni na ya di moto ni e mai hasa yifo ye na ka mia we de monday ni ya ga dey o salepo na ti wa wona ni aya ti praise the lord buy wa mu 500,000 your body pastor na wa da so pdp ije oko ikuwo ge ba ye nu wa do ku mehin dore eri oje na teme na ge Kingston ni omo ona wi eri eko na we mata no eko ere na ogwe broda we ma eje ko de ni la ina we yari we se ko ni ana wa ye ba wa tore we kokpa ave a bus conductor ehia wa daso we ko we agbon we ko ehia mu bo ho no ni wa ya so ni gbojo amu ige Kingston ni omo we o utete iya be mo gbogbo bo we tin ara na we ga ya o tere eko aje na do na bu ire emi bu ka o sunu we do na ya gba ho ave etemege emaleke I go die I go save ya wa gun ya wa we Benin jingle ya wa shout hey gbe walking na wo ko utete no shout o wa ya wa mi ave pastor no shout wa ma mi ya emi no utete shout ye pastor we shout agweni tie yo na do de emi ni akin e ma na gwe na do tie igwe mo bogun ya be po video o ma daso ni ahia hon ihia tin hon video eri o be no ne pastor no da pastor maka abo ini eni egbe na me we ne directly na do a complain we obi san gie ihe wa me be pantege hia wa go sanu bo ahia hon video emi no ye pastor shouting mama raba santa kayebo orobo sonto yebebebe orobo gwisaki isaki na we he ya mama makasanta rabadai oko eri o be ju tete shouting we no wada la jana kin yon ti ejo yon ti aye Omo-Osagie Utetenegiabi do wa gbagbe rule la city shop no take wese ni anu na ari oku so pa mo move ugu boege Osagie Mega Plaza be 52 First Circular Road eriwa be mieve number 56 in New Lagos Road wa pe New Benin Police Station be New Benin City do wa gbagbe emi o no emi no ye pastor shati nyasanobua oju tete be shati be jingo na egbe me na emu menu wa ko se me aye DJ ikuwo ki e no a pastor no say me okay we okuna redo we Thanksgiving ona si one day Osagbe morue orupa yo mo bo ege se ti dan me ejo Osagbe morue ukakabo no was runda no bunwo snatch a boyfriend or si ona ka we Osagbe morue orupa yo mo bo ege se ti dan me ejo Osagbe morue eri ono teme no iwa kakabo wa balo mese be hia na ima debe ni mebega eri wa be bega o bi menwa debe bo na bi ma enwa debe bo na ga ni church mana ebun unu e church oro yi e catholic e CMS eni amu born so pa be church gidu are ne adare amyo ega ori mage obi uti gbe ni ke archbishop Idausa ke be church so ega ni a somebody na mie Jesu Christi amuje signboard so pano iwaje na obebe kwele odo me iya iwa gba signboard e ma dating leye Jesu wi lene o na wa mu Jesu wa mu fi oti eke so pa atake awe Jesus is the head of the church so pa na gije na odo is the head of the church iri ono tebe ikuwo ki imaje edo ne wa ire wa ya fe kakabo le makun mu wa me no ge Omo-Osagie Utetenegiabi chairman elu won ne kun na be je another B2 igbenu wajo na so nyemegbe na kakabo we die kun me nege era me negi wesogodan no best tolo negi wesogodan yege akowa ro carry obago tedo Dr. Pius Egberame Odubu uwese kakabo eri na we die kun me negi je mege justice egweka ugu wesogodan yeye eri we pon mo je me to wari esege wonusin Roslyn Osumbo Keberima Okame Amos Osumbo eko egware duya asoju baba wesi waya fe doba ikmomu kwa o aye mi egbe obi akekere ne kin apegbe na akwe miamia o won ba ma kin ikmomu ba wa no gedo oku apolopolo oba ediawa wese baba jigbina no kwa nu mu yese na zo no ma gi edo wijoluku no ma gi gbina be emi dahia fe na honwote Nigeria honwote webo iropa masunu wote do wese baba iwe pon mi ihangwa hia fe iwebo iwegwa ibiwe ihogbe ebo ewese walwese enoregwa o waga mi o oba atope ise nage miamia wagi magazedu
wagi magazedo edo wagi pagbe o.